Ka Shillong Archdiocese haka Sautarik ujeleo arhajar arpaulai. Kalayo ban place saka way ka parish haribhoy kabala ay kerteng. Daka Saint Francis Assisi Parish Umsiang Maiong. Kabalongru kum ka khon khaddu jong ka Shillong Archdiocese. Kane ka parish kan kudup hadu kumba shipho teli gishnong. Kaba hakate ka singi kentang. Lawan ban play pajba ya kate ka parish. Daw Archbishop Reverend Victor Lingdo. Katkum kakhana samari layathu, bagabalang Catholic kalayo bandrung hakate kathain Umsiang Maiong, naka Jingwan ki brother jong ka Saint Franciscan. Haka shipho tarik ubanay kala lengkon usnam khatkhandai spa nyo, bat hakata kapor ampat don ki Kristan hakate kathain hakaba baro kinong song snong ki danglong gentle lani ki bamdon hakano kano ka jingen bat hadin baki brother Franciscan kila yo bandrung hakate kathain kila don tang kumba arying ki balas dang bandrung syaka balang Kristan jong ka balang Katolik bat hadin kata katba ki sngi ki snam ki dang yat ka jingai Kristan kala nang suthet hakate kathain bat ki brave kila nang penyeso ilade syaka balang Katolik bat ka jingdon ki pait ringai Kristan hakate kathain kala nang roi stand bat la penhap no ikite ki Kristan hapo ka jingpet jingkmi ka Umsolite Parish bat nadu kate kapor haka jingya lenti menta kila don hadu kumba arspa sanpho tam ki tunum ying ki paitba Kristan Katolik kumta hadin naga jingkharoi ka ba ki pait ringai ka balang Katolik kila nang bon hakate kathain na kaliang ki rirong ba ki balong ki nongyelam balang hakate kathain Umsiang Maiong kila kerpat iki kli nongyelam balang ka parish Umsolite bat kumju siki kli nongyelam ka balang ba Katolik haka jella ka Shillong Archdiocese bat hadin bala bishar bnia lengba nongyelam ba kli do jong ka balang Katolik haka jella u Archbishop Reverend Victor Lingdo la ibet ban aino la ka jong ka parish hakate kathain bat ka bala pli pajba sendon haka sautarik ujeleo arhajar arpaulai kabay kate ka parish la ay kerteng Saint Francis Assisi Parish Umsiang Maiong Shillong Archdiocese bat kishnong ki bahab hakane ka parish kidon hadu kumba shipho tili ki bagite kishnong kilong ka makdo ka maska amjong markhang duba ampreng am dhubigat tiami limpoin krai kajam bat Umsiang Maiong kum kadak ka Jingplie kate ka parish la pli paiba shwa ka Kalbari lane ka kreto ka badon yu moddur ding phna jung Jesus Christ nangta labut sa ka jingkenyamas bakhoin bat hadin kata la pentian smai bat penskam sendon yu lingdo soblei ubanlong kum uklidu jong kate ka parish kum u parish priest ka ba ka balang kala iben yo Father Peter Sakra kabala IT ru sendon yu shabi jong kaying mane parish lambat kiwe de banyarap banyakit ya ba lam ya ka kam balang hagate ka parish kiba kenthum nadu assistant parish priest katekis bat kirang ba balang hagate ka sngiple ya ka parish lawan ban sakhilang do Father Richard Majau lambat kiwe ki lingdo soble ki nong mikman kiba kenthop UMLA ka Jirang constituency uba sustenance satun UMLA ka Mauhati constituency uba Charles Marngar UMLA ka Umroy constituency uba Damanbait Lamare UMLA Barim ka Mauhati constituency uba Dasakhiat Bha Lamare ki katikis ki rangba abalang bat ki pait nong song snong kate ka thain harangkat ki jingterwa hakapor bas ka balang kalastang domba ka Jingwan jonggi Franciscan brother hani ha Umsiang Maiong te ha ka chipo tarik Januari khatkhandai nya punyo aba kilawan te ki para bangit ki balong niam glandon arijing nang te ki basa gentil ngimdon menchua ngimdon Kristen manom Katolik ngimdon re te nang te ki basa gentil ki lastang bandrung chijing arijing kumta ter te kumta haba nang bun kini ki area ki badon shane sha krage jam nang klaw ba umdon ki jing kisem
te nang ta minta kalalong ka snom ka bahe lalong ka bahe hi te minta kibalong riunyam kilalong kibala kiu bham ta sakmat em kata te ga kajingkwa jong kinong song snong hang ne hi namar bahakalet kawan namar ngi ha bahaka Parish Umslat kalet kawan rustom te ngilakwa hi ban yono la ka jong ka Parish te namar kata ngilelet ban ai ro ka jingtho jingtar ha jing bishop kumta te la urlong hi mta si te kat hado minta hi tangba excitedly dengan menang ban batai long ars pa sanpo ying te kila don minta tunum ying kibahap hapo kanika Parish Umsiang Maiong te kisnong kibahap hapo kanika Parish Umsiang Maiong kidai kisnong makno nang ta maska amjong marhang doba ampreng amdubikat ti ami lungpui nang tapa kanika kragijam bat Umsiang Maiong kajing seo jong amarwe chimet hi habang ilayo ya kanika Parish ngila sokomen te ngakwahi yaki para Kristen para bangait banginia trelang bat ka Parish kanang baka Parish kanroy bat ki para bangait ru kinroy kiu syapang bat kinyo ya ka khobor ka babha bat kinyo kin ituru ya kanika niam ka jungi ke Katolik te ngakwahi ba baru ki balong Kristen hi kinya snolang kinya trelang bat ka Parish ai kublai ya ke Ribohoi News ba lawan ban kabar ya kane ke Jingplie ya ke Parish ke Thymmai ha kane ka jaka ka sinong Umsiang ka Umsiang mensiwa ha kini ki snam ka ha po ka Parish Solaj te ngisungu ya Archbishop uba la pen bala kwa ban bala pli ya kani ka Parish nakabenta Thymmai ban pentrai khambha ya ka jing kam mensim man syakri ya ka kam mensim jong ki pa jong kani ka dong ka than ki badon hangni ku masi phosno ngai nakabenta ban ai ka jing syakri ka khambha ya ka jing mensim jong ki pa ki jong ublei ki ba syong ki basa ha kani ka Parish ka Thymmai ai khublei kitbok ya Father Peter ubalong Parish priest Thymmai jong kani ka Parish kata kadai ke jingai jong ka balang badon kam ban kampen rit susu ya ka Parish namar gani ka Parish kalong ka bala he adu kata te ka sem jing hiyangi ki phadar ban pej nadu na setai ban wan man la ka por sya gani ka jaka Thymmai ka biadai ba ka tin ka thli ru ngim dayanang bha ne ka jing pli ya gani ka Parish ka wanra kan sawanra ru ya ka jing kela ya gani ka dong ya gani ka thai kadai ka jing su jing mutlang kadai ka jing ya planlang na ka benta ban kampen trai khambha ya ka jing imensim ka jing syakri ka ba khambha ya ka jing imensim jong baro kipto ki ba ladon ha ka jingej. So I am Father Peter Sakra, OAMI, Oblates of Mary Immaculate, and today I got this appointment here as the in charge of this mission. And today's ceremony was for installation of this new priest to be in charge for this mission. And I'm very happy today that our Archbishop from Shillong has come to install me as Parish priest of Umsiang Maiong. And it's not only I who is happy, but the whole our parishioners are very happy. And as Bishop said, we'll work together, we'll unite together. This is the message where whenever new parish is opened, we have a lot of hope to be united to show our solidarity with the people. So we are very happy to cut this ribbon to open this Calvary grotto. We saw Jesus there loved us all. Therefore we cut good of us in the name of all of you. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now we proceed to the church. Hagani kasi kabakraw nadap ke Yesus kemen adu kata-kata banwan hagani kacaka hagabangi peli kani ka Parish ka Thymmai ni ko ayu yo play nga aku play para pita sekarang bakloi banwan play hangir kat bacu merap cubu aku play ki bahalo cubu baro aku play ye pi hamtan nong mitmat ni hangiru Bat di baro di paralog parajor di big pa di nong lapha waya tuni. Ya kani kasi bangi sedang ya kani ka Parish Thymmai di pan ulai bon kerku ya kani ka Parish hakorkom ka bakarpan. Decree of the canonical erection of the parish. Saint Francis de Assisi, Umsiang Maiong, Ribhoi District, Meghalaya, India. Most Reverend Victor Lingo, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this decree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Umsiang, and in consultation with the Presbyteral Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide the territory of the above mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated
to Saint Francis the Assisi, to be known henceforth under the title of Saint Francis the Assisi Parish in Umsiang, Maiong, Ribhoi District, Meghalaya, India, 782410, with effect from the 4th day of June 2023. Hadirin ba national city appointment mentai khotang yang para pita marwai unien ki ngapja Jongkok Jongpa mokli isakle jupanlak dari kopok daga cinget ni paskan. Now, Reverend Father Peter Naron Sakra, nangit scam, karena pla ya ke baro balakin tuk haga Jingplie ka Jing kumne. Nangit au blay, wayo blay, upabran baro, unong hau kapneng batakindel, bat jong ke baro, kiba nila banjohi, bat kiba im la banjohi. But how blay utray Jesus Christ ukun bamarwe jong ublay. But balakha na upa nadu kabamchukut uba ublay na ublay uba na jinshay na jinshay. Ublay bashisha na ublay ka bashisha. Na batsken tiang ya katabaro bala tutup agak kinu blay ya kabala tho ne ya kaba la ai paten na piyang ya baro shisha shapang ka jin bata akor long briu man briu ya kabala kan shisha ban hikai ka balang la hakarupam kaba snyau ping me lengba ka hikai kaba ju long but kabadai ho kamtam tiba-tiba ade but kejumaya jong kabalang bakui ukris me shapang ki sakrament jongka shapang ka jingknya jong ka eucharis bakui but shapang ka jinglong tri jong bishop ka Rome Hadirin by para pita play the jubanna isanya kani ka court document nantang ikut prarol maksaki betailam hani kano makam bangile ni dan berbual saki ya kan makam ba kamsan dia saki berengkong asistan Parish abasan yo ndai kamar wei aranwat berbual saki Way ni sakhi ni nong tray balang katukis John kani ka Parish. Ingkong ni siya mai de sakri jogaduan. Isa do yang south li dong jogaduan. Minta kundi mai sakri jong nong sengap pula isari jong hantai ka khaji pula tam kalau madak kesin wara ani kene kasi gadak kesin ba ide inong sengap pula no piasuk ya kibre ba kibre nang ta pade kebalai usalok no yalap ngakit uble nang khoti ban lech ambo Kunia lah perbuat kaki cukup baik.
Dengan ni kapon ayu syabi yang kayu mani syabi juga terpeneker. Ngau most reverend Victor Linton Archbishop juga Shillong. Dakini syabi ngai tiapi Reverend Parapita Sagaran Naron mentangasi saudari penai Jun Arjar Pulai yang kecilong try halot kan yang Saint Francis di Assisi Parish Umsiang Maiong Riphoy District Ringkat Bat Baru Pihok bagi cimetoy kecimpet doy ka upah berkut bermisi berkut amin. Kani kesingin ngilatay ngisdangnya kani ke Parish Thymmai. Belainam how Francis Assisi bakut. Kay ke Parish. Ke Parish kadai ka jaka makan cup lang ya baro di perabangit. Jong kita ke jaka baro bahap lang ke cup ke Parish. Naru ki kilompa kilomkimi, haru ki kon samla, haru kenare. Baru ki bangit lang, wat ki bom ngait ru, lakan tup lang hakata ka boundary, yang kata lakuat ke Parish. Dekani ke Parish wa Thymmai, balai nama Francis Assisi. Asakan tup ya ki beri baru menilai nyau Krishnong, ki bat sahab ha kani ke Parish. Ya kabamita pun ni tu Krishnong sahab. Kani kapet ke Sumar, ya kacing emersem, ya kacing bahar kacing miat, ya kasuk kasan, ya kacing kiu irat kiu syaprang, ha kacing nang jista, ha kakot kekia, ha kacing emersem. Kini misalnya ya kani kapala kabut kebor, ban pet kiu irat kiu syaprang, ya kacing jingla ya kani kacaka berkawai. Balai aina mau Francis Assisi namar ba menshwa kani ke school aina ma Francis Assisi uni Francis Assisi udai na po Assisi mu udai na kay ka sen gubar spa badak babiang Henry kata ka spa akabat jindak jinbiang ju ju dan jinse ha kuwi kepor andau ladak rekod kresla upa ju lili kwa ban pelong iu unong tre ban japar thei ban penkiu ke spa kaja Henry kita ke jingdon jingem ban kita ke jangnot jing prang sipor kam ai jing sop iu ha kuwi kepor unyosau kesan yau priu ubapang yang lengkot bapang yang lekut bu kublai u kujuk yu gabah kepercayai ketin berkeduk yau pasal yang lekut ndai Francis Assisi ra keduk na dekat kepa yu jing sup persen plan wang ka jing sup jenga ubriu dia bang keduk ye ki bapang machiton ki beduk ki barang ni ki pajenjar ki balana kadau udai utau Francis Assisi baik ya ublay baik ya kipara priu baik ya kacing sup kawai ka Jingplie jong Francis Assisi wang gunno ko try kena peloy na atia ya kacing sup habadan jing isi bangan nora ya kacing ai habadan kacing apa ya pra kacing shin ya pen nora kacing ma habadan kacing ya pra nora kacing teli kacing long kawai ter udwai na magda kacing sup kacing pa kajai benriu baro ibri ba lang salang baro jadi bu yang new record ban penne persa banda bandri ya kani ka Parish menbelah pli mendaga seni jagut kani ka sni ka bakrau ngashim kani kala ban kublai pi baro kilong palo kami konsamla bandan ka mensier ya tendi be united in the Parish. Work together as a team under the leadership of Parapita Sakara.
work together, ya trelang, ya telilang, penpah, ya ka im lang kasalang, ka silong katau, ya ka jedai perbriu, ya ya mau, love one another, care for one another, and try to work hard to transform the place. Ban pet kiwirat, ban pet kelajur, ya kini katain berkuai. Hi ki prabangai jong kadi ka Parish Thymmai. Kita nang kiu kadang mi kipor. Rengkat ke cikar pu jong play. Trainan. Ya telilang. Ye wipan. Lobor bor ki bayat telilang. Ha baru kipor. Kata pasal perlongi pi ke Parish. Badap ke cikar teli, ke cikar ke cikar long kubay, bat ke cikar kiu siapa. Nila dua ye pi, nisayai dua ye pi. Bahkan ni ke Parish Thymmai. Kini ke kun kadu jong Shillong Archdiocese. Go, 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 go,